Guys, turi kumwe n'umutipe hano bamwita Rasta. Rasta bimeze bite se? Fresh. Bimeze neza. Duhure ku kagare wigendera, wari wigiriye umugana w'abarundi. Nanigiriye. Bimeze bite se Rasta? Fresh. Umeze neza cyane. Turashaka kutubwira amakuru yawe, turagutunguye ntaho ducikira. Ewa. Turagutunguye mako bagira ngo turagutunguye ntaho wari ducikira. Bimeze bite? Ko tutarimo twumbure ngo dutamo muri iyi minsi. Ndi gutegura. Mategura. Ibihangano byose bigeze hehe Rasta? Ibihangano byanjye bigeze kure, bigiye ku rubuga hari ibyo ubonaho. Ibindi biri gutegurwa. Guys, iyi ni Essence TV show, turi hano mu karere ka Kirehe, umurenge ni Mahama nk'ibisanzwe hafi y'inkambi. Turi kumwe n'umutipe hano witwa Rasta, agiye kuba ari kutubwira amakuru ye mu kanya gatoya. Turamutunguye, ari ku igare arimo aragenda, ari mu rugendo, agiye kutubwira ibihangano bye uko bihagaze. Duherukana atubwira ko afite indirimbo zigera muri zingahe zasohotse, akaba arimo ategura no kuba yakora amashusho. Ese amashusho yawe bimeze gute? Amashusho ntabwo ari nayategura, ariko indirimbo ziri audio zo zirahari, hari ziri kuri YouTube. YouTube yanjye yitwa Ejizero Official. Hari indirimbo ziriho, hariyo nise bazakunkora by Ejizero, hariyo nise ntahemuka by Ejizero, hariyo nise warahemutse by Ejizero, n'izindi nyinshi. Mu by'ukuri mfite indirimbo nyinshi, hari iziri muri studio, hari n'izo ndi gutegura gukora. Ubu se tubona ku musozo w'ikino kino kiganiro, ni hehe wumva ushaka kujya? Nicyo babwira abanyarwanda badukurikiye kuri Essence TV show? Niye nkungu ushaka ko abanyarwanda bakurikiye Essence TV show? Dukurikiye n'aba diaspora, abanyarwanda, isi yose badukurikiranye, nicyo wababwira? Anyway, icyo nabwira abanyarwanda ni ukudushyigikira mu bihangano byacu, kuko buriya nk'abahanzi icyo dukora indirimbo tuba tugamije kugira ngo zitange inyigisho na message kugira ngo bagire icyo bahindura mu mikorere yabo. Rasta, turakoze cyane, tuzasubira ubutaha. Tuba tuguhagaritse, wihangane.